Hina mamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ni kombela mi support channel hi ku vona advertisement. Ya, namuntlha ta hi kha hi vulavula hi album ya Mr Post ya 2020. Tanihi sweswi mi nga swi vona ka interview ka JCR FM, Mr Post i fika a kombisa ku ri album ya yena yi ta yi kha yi huma between 16 December to 18 December. Unless u fika a cinca date. Endzeni ka siku ra namuntlha ra 3 December hi vone a fika a hi postela track list ka official page ra yena, and then vito ra album ri vona hi rero kwalano vi ri i Moya wa December. Yeah, list ma yi vona i 10 wa the track, and then track yo sungula number 1 very Moya wa December, number 2 very na 7, number 3 Papa Xinyenyana. Tanihileswi ni nga kombisa already ni nge hupi track number 3 ya Papa wa Xinyenyana ku ta ku ri karhi ku bifiwa Ben Mayengani loko n'wana wa yena i Tuva, so swa connecta swilo leswo Tuva na Xinyenyana i swilo leswi swi nga connectini. And then number 4 swa mabyala, so obviously ku ta ku ri track yeleyo yi nga ta tlangiwa at the tavern and stuff like that. And then track number 5 swi ni surprise nyana ku va ni vona Psychology a featureweni la, so xa rebel, ya so we ri xa rebel ku feature na Psychology, ya i mhaka kahle loko a feature Psychology. Ya ni nga ku ya loko tlangeni ka game Mr Post hi ku kahle Psychology i sukeni ka Team Sherman. Ya nga wa haya a chaya but i sukini, so Mr Post dyo n'wi koka dyo n'wi tisa ka album ya dyo ku a kota ku chela backing la a ta chela voice leya yena la, so ya mhaka kahle swinene. And then number 6 vukati, so swi obvious ku ya vulavula yena hi vukati and stuff like that. And then track number 7 ma-TS hi leri ku nga khale ni posta ti-video to ringana timbirhi hi leyo salane ni ku TS ya chela ni fole kokwani Joe and stuff like that yo. And then very bambisa bolo, ai anda ku hemba ku anga a ya vulavula yini ri ku bambisa bolo a ro ri tumberi nyana, mara since press ranga na humesa track ya bolo na tinkatara maybe ku nga kha ku hlamuriwa yena kwala. And then track number 9 ya Amen yi tikomba yi ri ya xikereke leyi yi vete ku va Amen, I think yi ta va yi ri ya xikereke or maybe nga yi vulavula hi ku va ku hele swin'wana something related to that. And then track number 10 vi ri xa Rebella remix, so information a yi vona hinkwayo kwala ka hazi ka hanini dio ha yimela interview ni, so ku compose Mr Post. And then vi ri backings ku na Jamito na n'wa Flora n'wa Chauke, and Mr Post ku produce vi ri man Tabza the DJ a tlha a mikisa ni ya nga busy ni solola ni ka keyboard ye. And then va fika va recorda ka Ngalas Studios, Records Studios. And then ku master wa very Robert Smith, hona ku tshemba ku yi ta va yi masteriwe swona. Loko ri mi nge za na subscribe ta kumela mi klika subscribe. Thank you.